Seniora jednu pravi tu to veliko gdje budu lopte ili imaju. Neka ide Jerba, neka ide. Jedno ne znam da nisu ono tamo kutije, nisu sigurno. Da, već. Sad će nazad. Sad će zoniti Nikolu. Dobro. Suspendent. Gdje je bilo? Crne boksa po ovom ključu vidio.
Ajde, medicinare. Koji sa tim drugi ja, ali? Bravo, veđa. Svojim, evo. Igraj! Ajmo igrat samo. Ništa. Liniju, zatvore liniju! Samo ti liniju, moj to! Povuci! U sredinu! Dejane, 0-0, jel? 0-0. 0-0, jel? Je. Sam vamo namještao nešto pa. Što propusti.
Desne naše! Došli stojimo opet, Maši! Tako je, bravo! Bravo, kako sam umoran. Nema
Gotovo je bilo polu, da? Mislim da trebalo. Da.
Moći držati 0,46. Šut! Šut! Dejane, trebalo bi biti kabel tamo, mislim da nije dobro uštekan. Znam, sigurno sam. Ajde. Za ako hoćeš imaš tu trake ako treba zalijepit. Jer... Još! Ajde još pol minute! Igraj! Budi opasan, ulazi! Ajde još malo! Igrali. Za stare Kosti. Zraković asistira Ula. 2-0, ovo ti igrač utakmice. Možda su glavne dolove centra, a ti se skinuo. Evo tu pred kameru. Čestitke, Admiral 5 te nagrađuje, ako se ne kladiš počni, ako se kladiš znaš nešto kako iskoristiti. Igramo. Tu ste,